Günde acılık güne. Vurup bala çoğun etmedim kudağa şükür. Keltekçi ve hazırkılar bala bağıp kıynalmaydı. Maylı kıynalsam ama razımın. Pensiyanızı kimge veresiz? Şu balama verem, yani oğlundan özün üyü başka, şu bağı atkan aynı şuna verem de. Bir ama yetişmedim, ben ama yetişmedim. Жақсы кісем жөн қойдым, жаман кісем жөн қойдым. Мен бар ене olup, kaynana olup gelin жұмшап қалды. Тренировкаңа да барбайсың, башкага да барбайсың деп ошо ресе ыйлап анан капа болгондо ошо кайган. Ушинтип окутуп, бизди чокутуп, баардыгыбызды жогорку билимге жеткизди. Allah жақсылық эле көрсөтсүн, жамандыгын көрсөтпөсүн деп тилеймин ey Кудайдан. Эне ыйык, эне кымбат, эне үй бүлөнүн куты. Эне мээрими, ак сүтү, арулугу эч нерсеге теңдешсиз. Энелердин улуулугун, даңктуулугун даңазалаган сыймыктуу эне көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда, саламатсыздарбы? Бүгүн биз бул программабыздын жүрүшүндө Нурбаевдарды кандай эне тарбиялаган, кантип эрезеге жеткирген ушул тууралуу кеңири маалымат бермекчибиз. Бүгүн биздин коногубуз Нурбаевдардын апасы Калыс Нурбаева. Саламатсызбы эне? Калыс эне жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кышта кыйналбай эле үшүбөй, жакшы эле турасыздарбы? Кыштан ам чыгып келет азыр. Азыр эмне жумуш менен алек болуп атасыз? Неберелерди карап, келиндериңизге жардам берип, күнүмдүк жашооңуз, күнүмдүк тиричилигиңиз кандай өтүп атат? Келиндердин баары үй башка, эң кичине балам ушул жерде, ошонун колундамын. Келиндерим, балдарым ham кабар алып турушат, тез-тез. Şurada oturamam, nevrelerim, çevrelerim gelip ışılardı, erkeletip, gegende suyunup kalam, üy tolup getir. Tez-tez gelip turuşabı, nevreleriңiz, baldarыңыз? Gelip turuşat, tez-tez kavar alıp turat. Baldarыңыз көпчүлүк ар жакта болсо керек, канча убакта келип турушат? Bazar günleri, mayram sayramda, tuğulgan günleri gelip turuşat. Çoğun balam pensiyaga çıkkan, tam özün oğlu işlep жүрüp, o yerde üydü. İkincisi maşinayda, şoför. Üçüncüsü Şabdıkavım pişkekte baldarımayan oturat. Törüncüsü Melisa, Talayvek. Beşincisi şu üydün negası Niyazbek. İşlep жүрüşöt bardığın işi var kolunda. Kızların çoğu buğaltır oluyor işte. İkincisi o Sadık'ta işte. Üçüncüsü üyde balabağı oturar. Törüncüsü de buğaltır oluyor işte. O şol kıgan işleri. Baldarыңыздын бардыгын окутуп, билимдүү кылган экенсиз да, Okugan, olmalı okugan kıyın ele. Kantırak çok öyle, men etmeyen okugan baldarım. Çal atası okutkan da ben, özü okup. Ал убакта өзүңүз айтып калдыңыз, окутуш деле кыйын болсо керек. Кандай кыйынчылыктар менен окуткансыздар? Кандай кыйынчылыктарды көргөнсүздөр? Ушул балдарды чоңойтуп, балдарды билимдүү кылыш үчүн бул деле бир чоң эмгек да ата эне үчүн. Ben işteytilim, beşikli başıma koyup alıp, algan aylığım 200 som ele bir ayda. Oşolam köp nersege çetetili. O malda ayal gelinler bardık işteytili talada. Baldarım toygozu ayak düştür bargıçam olur işteytili men agatım kalp etetili. Ölgüde çetetilim de. Baldarım bari yaş boldulim, çoğayıp barıştık da kalısı. Çoğayğonla hemen iş geçeremey kaldım, oturup kaldım, karıdım. İşte жүрüşөт. Эмне жумуштарды кылгансыз өзүңүз? Кайсы жумуштарда иштегенсиз? Men uşu sapkoz, kelkozda işlep жүрдüm, okubay kalgamın. Men yaşımda atam berip koygan eken 17'de. Berip koygan öyle bir aka gelen Özbekistan'dık bulum. Tez Kuday baldardı berdi.
İştegende işledim, iştegende baldarım ben oturup kaldım giyin. Göbeğinde şu baldarım okudu, kızlar okudu derdi. Kudağa şükür, Allah'a şükür, bärinin işi var özünün. Абышкаңыз дагы билимдүү болуп кайсы кызматтарда иштеген? Абышкаңыз кайсы кызматтарда иштеген эле? O köy işlerdi kıgan ol. Raboçkan oldu, gilavını buğaltır oldu, iskeletçi oldu, pensiyaya çıkan ayın elbaşı oldu, ayılbaşı oldu. Anan 80 kançasında hem gitti, 3-4 yıl olup kaldı. Acığa varıp geldik, bitti balam menen. Өзүңүз барып келдиңиз. Çalım bolup, balam bolup, acığa varıp, baldar jönöttü, barıp geldi. Жакшы. Anan Çakındağından bir balanı çakırıp sen ayrılbaşı bol men karıp kaldım der. Aşağı tayindap koydu. Anan özü üyde cürüyle bir bastalık etip kaldı. Cüreği karmak kaldı da. Baldarı var özümen öz oldu. Kızlar özümen, kızların astı nevre gördü. Çevre göreyin dep kaldı. Kudağa şükür, uşuların jakşılığın tele oturan, hep gelişet tapkan taşkan, apagantı otasın dep. Кайсы балаңыз sizge көбүрөөк күйүмдүү болуп, sizge көбүрөөк каралаштырат? Mına balam bağat men uşu kүйöp. Melse balam. Baldarım bär el etiyat kılışat. Etiyat kılışat. Apam karıp ket bartat dep. Uşu balam kunda yaşaymın da. Tapkan nap gelip durat. Davleyle var men tez karmak kalat. Пенсияңызды кимге бересиz? Şu balama verem. Balama verem. Ben oğlum ben özün üyü başka. Şu bağı atkan aynı şuna verem de. Мисалы ошол сиздер мурунку убактарда баланы багышты эле, чоң өйтүштү эле бир топ кыйын болгонда, азыр эми азыркы келиндерге бир топ оңой, жеңил. Сиздер ошо кандай кыйынчылыктарды башыңыздардан өткөргөнсүздөр? Kıynalып жүрүп baktı bulardı. Azırkılar bala bağıp kıynalbaydı. Maylı kıynalsam razımın. Özümün özü olup artık öz üylü, celli olup kaldı bala. Nevre görü otat, gelin alıp atışat vardı. Şunun toy topurunda oturam, apa olup. Ошо сиз кыйналып, багып, чоңойтуп койгонуңуз үчүн балдарыңыз азыр сизге аябай камкор да, күйүмдүү. Koldu materyaldan tugup işten giygizetilik. Göynök tigip veretilik materyaldan. O tigilükler çok olmalı magazinde. Anan şu 2'de 3'ten tigip veretilim. Gelin derim okuytelim, ben yaşayalım onda. Nevrelerim bağıp oturatilim. Çoğun gelinim tezele balalı olup bakan. Birinci nevrem bir ancak şükürüm. Ne materyallardan göynök tigip verem, ıştan tigip verem. Onda kampetam çok, tigilüleri çok olmalı. Her gün değiller. Yeme tuğulgan balagayam layık tigip koydu hükümet. Her çok ter kılıp. Азыркы келиндерге оңой да, бала Oy баг. oldu azırkılar. Bala bağıp kıynalıvaydı. Iştan cuvaydı, töşöke siygizbeydi. Jakşı oldu azırkı zaman. Şimdi jakşı boluversin. Jakşı zaman boluversin şimdi. Baldarın gelinlerini kıvalı da bulanmışsa. İşamile çok ana gelin her çok dıkılı oturat işte ve yetişiyor. Beni bagat. 5'te balası var onu bagat. Çoğun balası Amerika'da okutat. Onun giyinkisi 11'de pitotat. Onun giyinkisi biri 7'de biri 6'da. Kiçinesi sadık yaparat. Şu üydün işin kılı bana 3 mal tamak verip bağı oturat gelin. Rahmatlı oturat. Балдарыңыз гана да айылчылап барып турасызбы? Балдарыңыз гана да айылчылап барып турасызбы? Кимдикине көбүрөөк барасыз? Talaydıkına varam, kızlardıkına varam. 2 kızım talay bir yerde, o yerde. Maşına men aparıp koysa oturup jatkanda jatıp gelin, gelgende gelip kal, ap köp koyuşat. Bitti çoğun balam o şehirde işte, büyüyem uşakta, o kemirak baram, barsamam jatpay gelem. Неге жатпай келесиz? Jatkın gevet koydu.
okuydu da olur, işe gider. Geç gelir, mugallim olur işte, çoğun gelin. Ha balammış, çoğun şu pensiyaga çıkıp algan idi oturup. Baldarım yürüşet, özünün işin kılıp baldarım bağı atışat. Bağırdı, kız verdi, gelin aldı, özümün özüyüm. Şöyle günün görsesin hem çevre olsun, çevre. Nevreyem, gıdağa şükür. Eftat balam okugan. Kisnesinde rasa jakşı, baş işteydiler, bari joko. Okuydiler, okup жүрüp, okunu pütüp, kuruluşka işe girdiler. Oşta işlep жүрüp kurul var çok değildir, bakça kılıp verdi, mektep saldırıp verdi. Anan oşka deputat bolup kaldı. O yerde 5 yıl işti, anam püşkeke var, o yakta 5 yıl işledi deputat bolup. Jakşı okuydular, okulları jakşılar bari. Çoğu mesele, gelip kitap karadılar. Başka iş kuvaydılar, kitap okuydular. Kisnesinden el okuga aslaydılar oldu şimdi. Çoğu mesele. İkinci balam sal çoğu rağle giyin, doktorup kaldılar. Vardı gele, jakşı olup, çoğu işti kudağa şükür. Jamandık görüşmedi, jamancılga jürmedi. Arak şaraktı, azal içpeyt, jaman görürdü. Atası jaman görseli de. Acıga varıp gelgenlerini hiç yüge arak aralaştırmakla dedi. Baldarım hem içpeyt, insap versinler buna bir yaka. Meğerse balam okudan gelip futbol öğrettiler. Futbol tövetiler. Belli belli mal aldık arap koyup futbol öğrettiler. Çoğun balam futbol oynaydılar. Öz institutta okup жүрüp futbolga katışadılar. İkincisi okuydular olan. Üçüncüsü Abdülvahap'ta yaşından okudu. Bir mertebe bir egzamdan çıkılıp kaldım devedi. Okuga öz güçtörü menен ötkөн ekenden de jogorku okуу жайларына. Talayımam, else balamam okudu, okunu бүтüp жүрüp. Öşe işe girip algan oşundan beri köp yıl oldu, işlep жүрüp, saktas. Kız verdi, gelin aldı, nevre, o göre jakında. Балдарыңызды анча-мынча уруп койчу элеңиз, уруп да тарбиялagansызбы? Шоктонсо, айтканыңызды укпай койсо урган күндөрүңүз да болгонбу? Urbaydılar, hiç urbaydılar. Onda öyle şoktanbaydılar baldar. Özü şoktanışken kol tiybeydiler de oku. Urup bala çoğun etmedim kudağa şükür. Öz keltek cüvet. Özlerin işin kılıvazsa men ne kurayın onu. Okusun okuvazsa. Okudan geliydi mal aldık aravazsa. Urbadım. Uruşmaya çoğun ettim kudağa ağlısı emmi. Bundan bir yakayım onu sap versin. Uruşup jebelebeytile. Ertemeyen uşu kıynalıp okuga jönödü. Kıynal koygotödüler, biz turbay jata beretlek. Uyku miye bolup, uykudan kızgalıp. Bär joktu giyimimizni rastap, tayardap, tuflilerdi, sumkalardı turuztap tayarıp koyup okuga jönötçüler apamışı. Aybay boğru kerle, men hazır düşünbeyim şu apam, 9 balanı öz жалгыз kanıp çoğuytup, bär jok özü karap, kanday bağıp, kursağızdı toygozup, giyintip, çoğuytkonuna takır şu akılım jetpeyt da, kanday uspevat etkenlerine, jetişkendiklerine. Anan oşentip men bir meyede trenirovkada baranan Haşim jarılıp geldi Bişkekten. Haşim nereden da jarılıp, anan keyin mektepke oyakta tigip, bir juma ötköndөн apamdarga bilgizbey жүрдүм эле, анан апам экөөбүз сөрүдө отуруп күнгө жакын болгондо апам мына мен тиккен жерден мындай бир кылга окшоп чыгып калган экен жиби кашыман. Мына кашыңа бирдеме жалгыз илинип калыптыр экен, жулуп коеюн дедилер, кача коюп анан токто деп келип билип калат. Анан экинчи сен тренировкаңа да барбайсың, башкага да барбайсың деп ошо жерде ресей ыйлап анан капа болгондо ошо кайган.
Ошондо окуялар көп болгон. Анан боптурдан кийин эсине чыгып калгандан кайра дагы бара берди. Эсине чыгып калчу эле кайра тез эле. Ушинтип окутуп, бизди чокутуп, баардыгыбызды жогорку билимге жеткизди. 4 кыз, 5 уул, уулдардын чоңу мен элем. Эл катары биз дагы уй бактык, мал, кой багып, картошка чаап, макелерди оруп жүгөрүлөрдү. Ошентип эле чоңойгонбуз ушу. Аллага шүгүр, ушу апам дагы көп жашасын. Балдарыңыздын баары мээнет кечкен, иштейт экен. Ушуга кантип үйрөттүңүздөр балдарды? Өздері әрекат кылып иштешти да, окуду. Чал окууну жакшы көрөт эле, бардыгын окугула дейт эле. Окугула, окууну тешебирбегиле окугула деп безилдеп турат эле да. Урушпай, талашпай эле чоңойду, Кудай ынсап берсин мынан бияка. Канча неберели болдуңуз, канча чеберели болдуңуз, баардыгы чогулганда үйгө батпай калсаңыздар керек, э? Кудайга шүгүр, неберелерим бар. 30'dan aşığı. Çevrelerem 30'dan aşığı. Allah ömrüm versin. Kuday beri otat nevrelerdi, çevrelerdi. Nevre gelindir ama o 6-7 olup kaldı. Olurla baldarı çevre de bana. O da. Kudayga şükür, Allah'a şükür. İyi tolat. Tolmula kalat gelişi. Meyrem sayramda tuğulgan gündörün üşerge ötközüşüp bardı. Sizdi sүйүндүрүшөт экен да чогулуп. Эми ушулардын астында эле кетейинде эп тиле отурам. Эч балага жарабай калдым. Биржелерге машина менен апарып, кайтып машина менен алып келет. Той топурга келин пелин алып атышат, кыз берип атышат. Ушулардын жакшы күндөрүн көрүңүз эми. Карыганда отуруп калат экенсиң да. Ошо жашымдагыларды ойлоп, мен жаным күшүк экен дейм. Саар менен нан жаап коюп, анан ишке барат элем. Ондо набайнанам жок, иштетпейт элек. Тандырга жабат элек. Мен баргычалар баары агатын чаап алат эле. Барып алып анан ошого жетейин дейт элем. Башыма бешикти көтөрүп алып барат элем. Олар дем алганда дем албай чабат элем. Beşti başıma koyup balanı götürüp talağa barat elem. Ayağımda ketmeyin. Ketmeyin talağa taştıvayım bir desen. Götürüp. Anan tüştü үйгө келет элек. Onda жаман иштетип коет эле да. Ошондо балдарыңызга деле ысык өтүп, суук өтүп, оорутуп алган эмессиздерби? Көпчүлүк сиздердей курактуу энелердин көпчүлүгү эле балдарын ошентип чоңойткон да. Оорубады талайым о балалы болгон эне ооруп, сакайып калды, сарып болуп. Онун башкасы баары оорубады. Жакшы чоңойду, Кудайга шүгүр, жакшы чоңойду. Арак ичпесе эле чоңоет да, арак эле ичпесе. Бакча багат эле, 5, 6 бешик, 7 бешиктерди бакча бир катын багат эле. Биз иштейт элек. Азыркылар ондай кыйналбай атат, майли кыйналбай чоңойсун. Жаман кыйын эле малда тирилик кылыш. Бөлөп илесе чакырат эле эмизет элек. Бөлөп коюп ошо катынга ташап коюп кетет элек жүгүрүп. Элден кийин кабайын деп. Özbekistan'da kalım da ben 17'imde ele berip koyup, bir-iki balalı olguça kıynaldım. Ona en baldarım çoğu biri karışık kıynalmaya kaldım, yürünüp kaldım Kırgızistan'a. Özünüz kızlarınızda jaş berбедиңиз банан? Ha. Kızlarınızды жаш эле турмушка узатпадыңыз банан өзүңүз? Kızlarım var, okunu pütkönde berdim, okusun pütkönde berdim. 4 öten okudu. Rasa okudu. Çal okugula deydiler de. Özü okugan için okunu jakşı görediler, okuttu, baldardı okuttu. Okunu jakşı göre, okunu teşevagila diye bezildeydiler. O malda kantirak çok öyle, meğnetmeyin okuydular. Hazır kantirak tölep koyup sürü verişet. İş alalbaydınan ki. Okugan jakşı eken de özüne canı kıynalbay aylık al bala bagat eken.
Okup ele koysa жақсы iş alıp ketetken de okuş gerek eken hastaydı. Aytatilek de balam biromen uruşpagla. Жақсы okugula okungar, taşavür begile uruşpagla, arak şarak aralaşpagla. Birön çöntöğüne kol salvagla dep aytı oturatilek de. Balam es akılın almayan bolgula şehirde okuş kıyın. Bardığı şehirde okudu da. Şehirde. Pişkekte okuganı pişkekte okudu, işte okuganı işte okudu. Okudu. Okuş gereken özü kızdaram, baldaram okuş gereken. Okuvasa kıynalı tirilik kılattı. Азыр эми ушул жаштарга бала тарбиялоодо ушундай кандай бир акыл насаатыңызды, кеп кеңешиңизди айтат элеңиз? Жақсы bakla baldardı deydiler. Uruşpay bakla, okusan kaldırvakla. Okuş gerek, onu kul bunu kul de alak sütüp koyvakla deydiler gelinlerge. Ben özüm yaşımda gelin baban için kıynalganım için gelin derdi. Caman ayaydılar, şularam kıynalıp babasın. Aytadılar, uruşpay çoğun ötkula, urvay çoğun ötkula baldardı deyip. Bir şapalak salıvadı kudağa şükürüm. Baldarın kanday baksa şunday baksın eder. Туура жолун көрсөтүп, кой балам ондой кылсаң болбойт, айланып кетейин, садак болоюн деген сөздөр менен бизди жакшы жолго салып, билбегенибизди үйрөттү, билгенибизге дагы кошумча кылды. Атабыз көп жардам берди. Апабыздын жанында апам кээде мындай кайнене болот го, анан жини келгенси мындай сүйлөп калса, атам көп басып атты. Кой балам, атабыз мындай элди таныган, арканды узун таштаган, бийиктикти көргөн киши, чоң ишти иштеп жүргөн киши, анан ошол акыл насааттарын айтып, келин болуп келгенден кийин 1 жылга жетип жетпей эле үйдө тамак жасаганмын. Тамак жасагандан казан менен көтөрүп кетип атып эле тепкичтен аттап путта өтүп кетип атып, тамак төгүлүп калган, казан менен антарылып. Ошондо дагы апам кайненелик кылып, сен ушул тамакты төгүп алдың, сен ушинттиң деген жок да. Айнанып кетейин балам, майли, чайнан ичип жатып алабыз деп, анан ошентип чайнан ичип жатканбыз да ошо күнү. Тамак ичпей калганбыз. Келиндерге кандай кайнене болдуңуз? Gelinlerge caman aytmadım. Caman jürdün dedim, caman jürüşmedi. Gelinlerin işi var. Biri mugallim, biri mesestra. Da Abdülhat'ın hayal işte bala bağı oturup kaldı okuganlayın. İşte girer kaldı. Balalı olup kaldı yaşında. Talay olsa bir gelin aldı, kız verdi. Onun ayarlayamı, onun işte verdiydi aşağı. Gelin derdi bana, ne bak oturar. Kaynane olup, gelin olup, bir oz aytışmadı men, gavime gayrı vardı. Un çıkmasan öyle жақсы көрөт. Жаман кылсаң эле un çıkmasan, жақсы кылсаң un çıkmasan öyle жақсы көрөт. Баардык нерсесине көз жумуп кое элеңиз. Bir ram aytışmadı, men ham aytışmadım. Жақсы kılsam jön koydum, jaman kılsam jön koydum. Em bari ene olup, kaynana olup gelin jumşap kaldı. Рахмат эне, балдарыңызга убагында жакшы тарбияларды берген экенсиз. Азыр эми мына балдарыңыздын үзүрүн көрүп, жакшы чайын ичип, жылуу сөзүн угуп, төрдүн көркү болуп, балпайган байбиче болуп отурасыз. Дагы узак жашаңыз, көп жашаңыз, балдарыңыздын дагы тойлорун көрүңүз, небере чеберлериңиздин тойлорун көрүп, балдарыңыздын жакшы гана күндөрүнө күбө болуп жүрө бериңиз. Aytganing gelsin kızım, aytganing gelsin. Allah жақсылык эле көрсөтсүн, жамандыгын көрсөтпөсүн деп tileymin ey Kudaydan. Uşuların жамандыгын көрбөйүн, uşuların астында кетейин жаркырап деп. Тилегиңизге жеттиңиз. Чоң рахмат сизге. Аман болуңуз. Мына ошентип урматтуу теле көрүүчүлөр, биз сиздерге Нурбаевдарды тарбиялаган бактылуу эне, сыймыктуу апа Калыс Нурбаеванын бала тарбиялоодогу ыкмалары, маанилүү кеп кеңештерин айтып бердик. Кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар, кечиңиздер, көңүлдүү болуңуз.